Madam, जों तो नंबाय फुनिं तै गोरों माने बिसिं तै निनो रसं फाइ सपायखा हिंके ताबो नों खरकसा 45 कमलपुरनि एसेम्बली इलेक्शन नि कैंडिडेट बंगाय बातायखा के ताबो सुजरले निने ओ आमसाइ रले बमो हाइरक जलेतो बेलायखना हामबाय निउज फ्रेंड्स दङ नरक सपाय माने बागै नरक लामसगो दे हामबाय रुओ आं 45 कमलपुर एसेम्बली वो बाजाखा ठीक दङ फियाबा चिनि एरिया वो ताबो सजरावो बेलायखना क्राक काहाम तागबो दंखो तिप्रा मथानि केव फानो तिप्रा मथानो खिबिवै थांनाय गरिखो 45 कमलपुर तिप्रासा जनसंख्या चुंकिसि चाङै मानो कमङै मानो हाइफानो जतनो बुबाग्रानो हामजाक माने बिसिंतै ख्लायै बुबाग्रानो लगेरुनानि बागै जतनो चांगरि खावै बाचालायजाक विशेष ख्लायै 45 कमलपुरनि जत लुकुरक तैति प्रसार हिंके नों तो ताबो माने नुकजाइबो तो माने निने दुइटा एसेम्बली रो नों फिल्ड रक खाइ तो माने 46 तो 45 हिंके 46 नि जे वारियर्स रकले बम हाय बरंनि बेलायखना हामबाय आं बुटारंखा 46 नि 46 सुरमानि बुटारां आं अरनो बुट दिवो अरनो आनि नक हुक आं अरनि बासिन्दा फियाबा आनो बुबाग्रा चंगै 45 ओ कैंडिडेट दिमानि बागैसे आं कैंडिडेट थांगै आं अजागावो मा बाचावयो हाइफानो सुरमा आनि आजायमानि जागा आनि अन्थाइ थैक्लायमानि जागा आं अबनो खिबुइमिया अबनो आं पगैमिया तान बागै हिनबा अरनि लुकुरावबो बेलायखना हामजागो आर जत बुबाग्रानो हामजागैनो जों आरो बतावबो जतनो ठीक दंगो जों किचा नुकजा ग्याङै दिन किचा लगै दंमानि जेकुनु इन्सिडेंट बा जेकुनु सामंगो हंके जों नुकजागो जों थांगो केबनि हामिया जाया खानागैबो जों चुक्तुइ चुग्या तुइ मानतुइ माइया तिफानो जों थांगै गानावो बाचायनानि बागै जों साइटक लायो थांगैबो दंलायो केबनि नगो कुथुइ कमक ओंखाय केबो हामिया जाया ओंखाय बेबाक जरानो जों लगेरुलाय दंलायो 46 सुरमाबो हिंके ताबुक सानानि थांमाका हायसे जों एमन बंचित आं काइनिनो बेस खायनो साचिनाय 45 46 न काइनो नुइ विधानसभा न तुइन आं साचिनाय जों बेलायखेनो ओ एरिया रगो काइसा खाजिं एससी रिजर्व 46 सुरमा कमलपुर ओंखा जनरल सीट 45 कमलपुर ओंखा जनरल सीट आबो रगनो तुयै जों बेलायखेनो जरावो जों मुचुं मानि तंमानि बागै जों तिनि चांगरि खालायनो जत लुकुरक नंखरै दंलायो तामनि बागै हिनबा जों बुइहाय फेसिलिटी माननानि बागै जों तिनि अरतंग्या बुइहाय रां माइ माननानि काम कतर माननानि सामुं काहाम काहाम ओंनानि बागै जों अरतंग्या जों बुबाग्राना हामजागै चिनि पार्मानेंट सल्यूशन चिनि दफा रगनो जों चिनि दफानि बसारनो चिनि सुखथाय बरा राचि रंनि बागै जों मुंसा थाइजा देखलाय क्लाङै थाङै माननो हनै जों तिनि जत तिप्रा सारक अर बाचालायजाक एमनकि चिनि एरिया आमहाय माने कपाल हामिया हने खबजागो काइसा एमएलए करि चिनि एरियानि खरकसा एमडीसी करि चिनि एरियानि खरकसा ईएम करि चिनि एरियानि फियाबा जों एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी वाइज नायनानि थांका हिंकांकाय शुधु सुरमावो तीनटा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी खबजागै दङ जेमन काइसा खबजागै दङ सुरमा विधानसभावो देमछरा कचुछरा काइसा खबजागो हालहालि आश्रामबारी काइसा खबजागो कुलाय चाम्पा हावार आमो काइसा खबजागो अथच चिनि आजागावो चिनि एरियानि बरक करि जतनो जानि जानि एरियाव तंमानि बागै विधानसभा वाइज नायनानि थांका हिंकांकाय काइसा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी वो तीनटा चारटा बिसि ख्लाइसे रमजागो आमनि बागै 5टा विधानसभा र खबजागो चिनि एमडीसी थुं चिनि ईएम थुं ताबो चिनि एलपी सारबो दंगो जेमन कुलाय चाम्पा हावार जेमन चिनि एलपी सार और प्रेजेंट एमएलए ताबो तंगै दंगो हाइफानो एरिया बेलाय तर्मानि बागै काभार ख्लाइसुगै मान हरिया आमहायंगै काइसा चिनि प्रब्लेम नुकजागै दङ चिनि और 45 ते 46 लुकुरक काइसा प्रब्लेम उंजागै दङ प्रब्लेम नुकजागै दङ ताउन बागै हिनबा चिनि जे ईएम बा चिनि एमडीसी रक सार संचुंनो काभारेज ख्लाइसुगै माइया बरक जततुकु बरनि फान तंसाक
borong ni je chba mani bisingti khlai phayo haifano cover risugui manya loge risugui manya fiaba chung borong no je kono program rogo ringkha hingkai borok chung no phai loge ri phayo haifano dadak sidak bipodo apodo chung mansugui manya angui thango tamoni bagai hinba area belai kotor ni bagai kaisa kaisa 5টা বিধানসভা rok khopjago kaisa kaisa ADC constituency amahai 5টা বিধানসভা rok khopjagoi tongo aboni bagai belai kheno chung tongnani tongkese unglayo jorao bial bipodo belai kheno unglayo aboni bagai no chini Kamalpuro to chung lanchito bonchito tinini simia 70-76 bosorni simino chung kaisa ADC seat gori chini oro chung ST seat gori chini oro aboni bagai chung belai kheno bkha khamlayo jorao haifano bubagrano o paithak jorao loge rulainani hinoi chung tini chaito goino jotono jani jani পরিশ্রম ni ফল no chung mannani na harlai tonglayo joto tangoi tungoi janai chini area o gnang rang gnang mai gnang khuboi no kom chung hingkai joto no chung bigra jamang facility ni dik dia o development ni dik dia bo chung bonchito no ngoi tongo tabu sajorao narok je abhai khe je tabo bo samung to kaham khai pheka lai thanai sal ro ke tabo buskang ni sal ro le bo mai khe application ba ge ro le no ni one shot mung le to tongnai thiya sakno chung bubagra no logerinai chini bubagra chungno asuk bini সম্পত্তি ফালই जोंनो ভোট কন্টেস্ট খাইরিওই tongo এমনকি जों 45 কমলপুরো একটা জেনারেল এরিয়া ও তিপ্রাসারক কোনো দিন ফানো আঞ্চলিক পার্টি ন ভোট দিনানি সুযোগ মাইয়াখো বুবাগ্রানি বিসিংতি খ্লাইই তাকলাই जों 2023 কাইসা তিপ্রাসারক সুয়াই খ্লাইই আঞ্চলিক দল ন ইন্ডিজেনাস দল ন তিনি ভোট দিওই মানখা abono chini success chung buto joy ungnani amo chini kotorko gya fia bakti prasarongni yasimani dam chung phunugoi mankha ga abo hai khe na tawok salai te politics ni kok salai tawok te ke sasamun ke to tawok chini neng khoroksa SST prasangai phuna tawok tabuk to chini lai thangnai osani sal ekeba lokhi puja ro bo lai thangka kaham korong khaino ke tabuk te buska kali puja rok phainai kwbangma ter rok no phai tongnai tak tini bo hojagiri angnai hinka o ter rok le mane chini tiprasa sikli rok no kefe bung mane be gedal lia tei khe kaham korong khai abo khaina bagai ning tam message ranai belai kheno hambai belai kheno tongthok sal nei chung romo osamatai laikha hojagiri laikha beskango chini kali puja phai tongo hinkai tini সম্ভবত স্টেট লেভেল ni hoite 31 অক্টোবর কাইসা স্টেট লেভেল হইতে হজাগিরি খাইনানি থাঙই tongo যেমন গন্ডা তুইসাও hinkai a jagaro bo thanglai tung cherai rok tab sajora thangnani nango phainani nango chini sakno chung hamjaknani nango poila sakang belai khano chini borok rok cherai rok bishes khlaioi tab sajora o kefek manui bai je gdaloi tongmani abono tui belai khano kha khamo belai khano kirima singsa chung nugoi mano je tablet chanai tablet ba u syringe injection naharnai amahai drugs rok naharnai use khlainai rok no boroni miya chung saimano chung kisa kisu age bo tabuk bo chung NGO rok bai bo chung kurungoi tongmani bagoi kaisa kisu jemon rehab center ni borok rok bai chung kurungoi tonglaimani bagoi chung kisa saimano karon class mano chung ajaga rogo tablet chanai cherai rok ni umor 12 বছরনি বেশি borok kathang tongoi manya tai syringe je pushing khlai drugs naharnai cherai rok 7 বছরনি বেশি borokni umor logoi tongoi manya aboni bagino ang koinani muchungo joto sikla tiprasa rok no cherai khonai rok no chini sakno chung poila hamjakmani nangnai chini sakno hamjaka hingke chung amahai kefek mani no chayawoi amahai chini life se expel ngoi thangnai borbad ngoi thangnai damage ngoi thangbai ka chini cherai rok ni maximum drugs addict cherai rok bishes khlaioi borok syringe kaisa bai borok dol borok naharlayo injection pushing khailayo aboni bisingtui khlaioi HIV positive manjagoi tongo tab sajorao ang obono koinani muchungo joto cherai rok no tai joto buma bufa rok no ang koinani muchungo chini bsano chung buma bufa ngoi chung friendly chung
kokma sanai chini basano chung bujok thaniwo buma bufani main oro uddesho tongnani nangnai ani basano kaham tonnan thangka hingke ang sikang kaham ungoi ma phunuknai ani basano bang kaham ma toninai ani basa kathang tongkhaise ani bobishot ani bongsho bistar ungmani lama ang nugui mannai aboni bagino ang joto buma rongno bang buma bufa rongno bang koinani muchungo luku rongno koinani muchungo chini tipra hasteo je tongnai rokno joto na jane jane basa butui rokno chung kiar ma khainai naikani ma khlainai derawoi thangmani yagolo chung tabu tamo khai mannai tabuk jodi khoroksa drugs addict rai boni 1200 টাকানি ড্রাগস নাহারই দङ बाक्सा बाक्सा चराइरक जों जे खबर नायमानि बिसिंतुइ जों फेस टु फेस ड्राग्स एडिक्ट चराइरक कक सोंमानि बिसिंतुइ खलायो जों सावै मानो किन्तु अ 1200 रां बरनि नाहार बिनि नक नखुंनि बुमानि रिगनाय फालै नाहारो फेन फालै नाहारो चियार फालै नाहारो टेबिल फालै नाहारो आमहाय खलायो नकनि मानै खुनि बेबाक नखुमा बायो हिंके आमरंग तियार तंगानि बागै आं buma bufarangona ang sanani muchungo norok noroni basano susto tongani hingkai tabuk bo jora tongo rehab center ro horoi bo jodi 1200 টাকা khlaioi jodi bini salo jodi khorcha nangkhangkai ek masni khorcha buso phaino hingkai jodi bo kaisa rehab center ro thangoi ang bini buma bufangoi jodi 5-6,000 টাকা bini tola ang khorcha khlaiga hingkai amo bo sudu bithi biraini bagoi simi je 5-6,000 khorcha nango tai amahai jodi no ke botongoi tongkha hingkai bo sarok no tabu bo rehab center ro horai meya hingkai chung tongo aboroni logeo chung borong rehab center ro hornani byabostha ro bo chung khlainai hingkai aboni bagina chungbai kurungoi mano jotono no ang o kobongmung ang kaisarinani muchungo tai chini tiprasa bo songrok chung emnono komorjak chung kathang tongnani muchungo chini bongsho briddi khaina bagoi kuchugo borok bangna bagoi chung tabuk susto tongnani nangnai chini bisimani bekrang chini merudond ongkha chini sikla chalairok sikla basarok paithago sangmung hingke tabo nongni bodolni bisingtui baksa baksa kha kheglai tongo koilai tongo bodolni lukurokno aborokno hingke joto hasteni lukurokno ningtamo kok kwchanai nini bisingtui khai chini bodolo tabuk sajoratui kuno kha koilai mani kurui kha kheglai mani kurui ani mokol bwskango ang nugya tamni bagai hinba chung nugui mano bubagrano hamjagoi je bororok dofani samungno tangnani hinai bubagrano logerinani hinai je phainai borok kha khegoi minya kha koi minya borok bwskang sena harai samungma khlainai tamni bagai hinba amo sudu chini bubagrani kahamni bagai simiya chini thangsungo chung kathang tongsugoi thangnani bagoi chini permanent solution ni bagoi ang sikangbo saka chini article 2 এবং 3 ni bisingtui ekmatro chuno logerioi mane chini bubagrano bo tabuk sajorao chung kha bailaina kurui kha moklainani bokurui kha kheklainani bokurui tan bagai hinba bubagra chini bagoi central o thangoi central government bai chini bagoi chini tipra hasteni tipra sarongni bagoi kungthai bararongni bagoi kok salai tongo kok chaplai tongo barbar sawo bubagra norok ayang uyang tangbaidi baksakhe tongdi thanjakhe tongdi kok baksakhe tongkha hingkai je chini manthai soklaina chung mannai hinai chuno barbar chuno sawai tongo tai kaisa kok sanam chungmani hingkai thangnai october ni 14 tarik ni je mega mass gathering chini khumulungo je ungmani tioi akonoi chung abono kaisa chini oitihasik din nei chung tini sawai mano tan bagai hinba chini bubagrani asha kaisa tongmani ajagao 30 jona ni 30,000 ni moton borok ungnai hinai akonoi chini bubagrani kaisa asha tongmani phiaba 30,000 ni slaibo urde 50,000 ni above borok ungoi norok media rok norok jotono nukha sara tripura basin nukha baksa ani Kamalpur 45 ni hingkangkai matho haboise manoilia amahai situation ungkha asuk tui tormahai borok kwbangni bisingtui khlai matho haboi manoilia emonki chung tini bubagrani rang rohorei chung thango hnoi chung sawai miya tan bagai hinba chuno par constituency o 10,000 khlai chini bubagra rang pathoka phiaba o rang bai simi chung asuk borok sufficient chung thangoi miya 40 ta 45 ta khlaioi par constituency o borok thanglaika gari thangka 40-45 ta gari malkhung thangka chini jemon khumulungni o 14 tarik ni je
मेगा मास गेदारिं नि दिनो हिंखाय आबोनि बागैनो आबोनो प्रमाण खालायदियो इतिहास प्रमाण खालायदियो जे ना बुबाग्रानो जों लगेरि लायनाय जत तिप्रा सारक जाने साकनि कलम तुनि रां बायनो जों आजागाव आसुक गारि गोबांमा खालायो जों थाङैमान लायखा फियाबा 46 कमलपुर 46 सुरमाव हिंखाय बुबाग्रानि जे रां रहरमानि 10,000 रां न जों तिप्रा मथानि फान्ड जमा तनि वै तनिखा तान बागै हिनबा जों साकनि रां बायनो जों कालेक्शन खालायलायै जों मास गेदारिं थांगा रां 10,000 तनि मानि जोंनि तिप्रा मथानि ताबुक साक जरा तै कताल जे प्रेसिडेंट नि यागो जों आबनो जमारि वै तनिखा तान बागै हिनबा तिप्रा मथानि जेकुनु प्रोग्राम खालायनाय थांगा हिंखाय रां पैसा नांगो आजरा रगो जों रांनो व्यवहार खालायनाय यूज खालायनाय हिनै जों रांनो खाति वै तनि जाक ताबुक जों जिनि साकनि रां साकनि कलम तुनि फान बायसे जों मास गेदारिं जतनो सगयो जत्त तिप्रा सारक बुबाग्रानो हामजागो आबनो प्रमाण बुबाग्रानो जों थैया साक जों लगेरि वै थांनाय पाइथाक जरा तुइनो जों लगेरि वै थानाय तामने बागै हिनबा बुबाग्रानो जिनि पाइथाक जों बुबाग्रानो आशा भरोसा बुबाग्रानो जों पयत खालायो बुबाग्रानो जों हामजागो बरमबो खालायो आसुकनो हामबाय आंनि सिनमुं आं बुबाग्रानि साहायबाय बुबाग्रानि बाहायबाय आं 45 कमलपुर कैंडिडेट मैमानखा आबोनि बागै बुबाग्रानो बेलायखना हामबाय मारुओ आंनि सिनमुं ताबुक आं तिप्रा मथानि वारियर्स हिसाबैनो आं सामुं खालायो।